Hai no hai belekena koktuma kotong ace phayuka jini tiari koktumani mangpiliwo thanai kokti salo 25 tarigo bubagra Gomati diam bai malaina thangmani phiaba lasimung rijangmani no tei tini 17 tarik sanja jorao kilani YTF rok Gomati district DM ni Potola sanambai lahar gacharo Potola soklaika o Potola sogai Gomati DM no Joli mung punuklaika kilani YTF rok nainedi jini tiari koktumani mangpiliwo belekena koktuma kotong Kebangnya beneficiar ni bagai bubagra salaina ni malaika malaina ni thangmani bo malaiya hiya ba asir ba yako bubagra ek mas roi torin kanto sagma DM no o Gomti district ni DM no bar call khaija call khosaya last pai thagoke bubagra ni number phone number no si block khairasi bo bubagra no kaisa sagnang yang mani klaya joto tiprasano sagnang yang mani klaya bon yagulo bahai asir bai thagya kho sini bubagrani logeo sini ADC hafangni CM tongo o CM no sagnang ya khai autorit kanto sagna tin CM no sagnang ya pura ADC no pura tiprasano sagnang ya hai ni bagui tabuk sing bono bodliya transfer ya sing bono YTF miya thangnai ni sing already ne press club khairajak press meet khairajak thangnai ni tei 96 ঘন্টা বিসিঙা টংনো অতরিট কামতো সাগমানো সাসপেন্ড খায়াং খাংকে Gomti district je RD block tongmani ADC village tongmani nose thong jaga talaroi torit kamto sagmani action nanaising hani bangi sung YTF tabo kra khayinga sok tongo tongmung sung all time no naisingi tongo o zorano naisingi tongo 48 hours 48 ঘন্টা already thangjak tei bagniya 96 ঘন্টা bisingo Government of Tripura tongmungno o torin karto sagmano suspend khayang kangke जों बेबाग ब्लॉक Gomti district tongmani tei बेबाग ADC village पंचायत tongmani no thung jagao torit kanto sagmani no photo khaisiyei or jaga juta bai karoi talaroi RD block talaroi पंचायत talaroi torin kanto sagmani mukhango jotto mari salsa ke je torit kanto sagmano transfer suspend khaya saksung or jaga YTF khuk tui musonai haini mangu sung smai tangjak tabo sung ja jora simi naising tongo bubagrano jotone except sini state government ni chief minister Dr. Manik Shah jisasi hor ek taung thung dui taung thung call khai khangke call receive khai kok sang or bisingo mane maharaja hne or bisingo asik bai thaya ko o government of India nini Narendra Modi ji PM nini Swarashtra Mantri ji Amit Shah ji boroksasi maharaja hne hor ekta duita ofane call khai khangke khosawi receive khai kok sang pia sadaran tini DM boka asik kongsuge sini bubagra hani bubagra no sagnang ya khaye tini boni number no block khaima kha boni nam boni bobai malai no soiliya o bubagra no sagnang ya mane joto tiprasana sagnang hani bangu sing YTF siring tongya ja jora naising toiko o jora ni bisingo torit kanto sagmane tongmung suspend khayang khangke bebak RD block administration block bebak no sing talarnai te thangnai ni sekdam sok phaijak একদম কবাঙ্গনো শক ফাইজাক থাংনাইনি বেনিফিশিয়ারি বো রাবার বাগান রাবার শক ফাইজাক যত বেনিফিশিয়ারি ন রাবার রয়া খাইয়ে ওয়াটই ফাইবলিও রাবার রয়া খাই চৈত্র মাসে ওই রাবার রই তাবো কবাঙ্গনো পাবলিক র কাইমা ইয়াঙ্গই তং সে একদম নি কবাঙ্গা ফাইজাক নিনি রাবার প্ল্যান্টেশন নি কবাঙ্গা ফাইজাক কোটি রাং ফাইজাক ন বো পাবলিক ন রয়া খাইয়ে তাবো অলরেডি ন রাং ফিরক থাংজাক হানি বাঙ্গি যত 96 ঘন্টা রমানি বিসিঙ্গ তংনো সাসপেন্ড খাইয়াং কাংকে जों तेब कटर ओखानाय बेबाग एडमिनिस्ट्रेशन तंगमानि Gomti जों बेलायखे खा खामानि साल थांनाय 25 तारिख सारै चिनि बुबाग्रा बाय चिनि CM चिनि Gomati district ni DM by malaya hi thaimani belai keduk boro phone khaijak ang nije bo khaijak message bo hojak WhatsApp chi
sini elakani development ni bangai bo kuno response roya ni bangai ang CM no saka CM bono phone khai bono bo response roya ge bubagra bo bono phone khai kha sini elaka development ni bangai hake bo roya ge boni pore boro 25 tarik sarui 7ta jorabo bo bai malai wi sini elaka development ni bangai kok salai hin thamani bo si borok no bo official residence tongphanu boro bai malaya tini temani bangui malaya boni ego boni sak no torjak mani je ang one of the IPS but you are a servant of all of us you are supposed to serve us when you cannot listen to our great leader our Maharaj our CM how will you listen to laymen like us what type of IPS officer are you what type of DM are you nung tumaja DM se sadaron borok pai to malai wani nung response roya ne sini bubagra porjonto no si malai ani nung nini ego ni bangai haing tongu ike sing nung hai borok no sini elaka sing nangya sini YTF thangnai salo press conference khai saka je 96 hours 48 hours paika state government no musing warning robu sing YTF samani 72 hours tongu sini elaka Gomati district in totally osol khairo nai totally YTF all Tripura ni oroni o phaiui tini haini bangui chung state government o haini hai chapinai please take action so that peace and calm remain in Gomati je peace age tongmani u peace no to bonai ke Gomati torit kanti sakmano broadcast toma khainai tei busini oro media house Udaipurni media house media borok rok chini serai rok thangnai pro je khepano borok no omo usringkhol khayoni borok proshno khai tongu hake borok no kok horokha borok no kok bezwa sengui borok no jole rowui borok no kok thaisa hokha niro Bangladeshi hi hake hojoma bai borok jolebu Bangladeshi hi ano hopana ang joleya tumani omole ang Bangladeshi ya ang Tripura hani borok kisa hojama si jolebu den nichoi chiri kok borok kaisa sing tongu khikrok khignang ke si khata engpu hi ge borok nichoi borok phatar hani ngai haini bangui ni borok jolebu I'm Indian I'm very proud Indian ang question oronio ano Bangladeshi hondi Nepali hondi jeng Nepali hojabu ble phatar hawo jeng Bangalore thangpro omo thangpro Delhi thangpro jeng joleya ble I'm proud Indian hisable boy ke boro bu jolewani ok ring mani tini haini bangui ang media house no bu sanai don't try to anger our youth you have tried many ways to anger them that's why that phrase came out haini bangui ang koinai everybody please try to cooperate the DM has failed as a public servant to all the people of Gomati and all the people of Tripura he should be removed from Gomati and taken away somewhere where he can serve well that's all Hambai